féilte go dtí Bhí Bród Bhéal Feirste. Tá Belfast Pride mar cheann sin na féilte is smú in Éirinn, a dhéanann ceiliúradh Éirinn phobal, leispiach agus aerach. Bhí na mílte duine cuirteach na hócáid éagsúla le linn féile agus táthraigh sú go mbeidh bród 2012 mar an Eile is fear agus is smú fós. Ceapan hain gur an rud is táhachtach na an méid daoine a mbean ar na stráideanna ar an na Paráid hain. Bíonn thart ar trocha bhíle ar na stráideanna, agus sin an táhachtach sin eiceil ar na stráideanna. Chun an tachaíocht a bhairt don phobal, chun aerach go bhfuil me don, go bhfuil me a lárad chum na féine a lig. Tá sé táhacht fásta a taispeann go bhfuil simigh daoine éireacht ar rudaí níos mó na rudaí nar dul amach go bara na clubanna rudaí mar sin. Tá sim ógin is na rudaí céine a bhfuil ag achanine eile. Bhí an ihe agam go héantaach mai agus maireann Belfast Pride. Belfast Pride is really important because it gets people together, it gets people out in the streets. There's a multitude of events that people can engage in and participate in. Come Saturday, the streets are going to be packed and it's going to be so colourful, and I think it's the one and only time in Belfast when that actually happens, when there's that kind of, that sense of fun and originality that we don't often see here, Cé gur ceiliúradh mór é Bród Bhéal Feirste, ní bhíonn cothrom na féine a gceist i gcónaí. Tá sí deacair bheith oscailte bhfuil tú de bhfuilteúir scoile for mar hampla, níl éithne agam ar bích ar muintear scoile atá amach, nó ar chliadúir, nó ar chochtar. Agus céirt faoin cheist mhór atá a mbealann phobal faoi láthair, pósta. It's important that every single human being has equal access to marriage, and people can get caught up in elements of perceptions of what a marriage should be, and usually that's heterosexual marriage, but love is love. Ní bhíonn ach bhirt daoine ag bhainte leis an rud seo, an bhirt bhfuil ag ghlacu an bhainnis ag ghlacu an the vows, agus mar an dear an áireann go dtí sin don tééis sin nach muinneann sin dá. Higgim céim fánach nach féidir leis a bheith ar an level céine le pósú do daoine eile. Sin é. Fiú leis na deacrachtaí seo ba daoine fós ag baint sult as Bród Bhéal Feirste. Tá fáilte roimhcach, ba bhaithgam gach duine a eiceil ó gach ceithre cuine na hÉireann seo Bhéal Feirste. Jonas go mé an crack a gcónaí an Bhéal Feirste againn. Mbliana, Bair an Eile ag críoch ar an Sathairn an 4 láid a bhí Lúnasa le himocht mór, Paráid na Fharraige, agus tá fáilte roimh cá.